факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. ин ҳама дар барномаи фурсати баён. фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст. салом шунавандаҳои гиромӣ, бо барномаи фурсати баён бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. дар ҷомеа чунин як фаҳмише аст ки коллеҷҳо ва литсеҳои касбӣ ҳамчун ҷаримагоҳ барои хонандаҳо дар мактаб муаррифӣ мешавад. масалан дар баъзе мактабҳо агар хонанда нахонад ва ё беодобӣ кунад, таҳдид мешавад ки дарсро хон вагарна ба ПТУ меравӣ. ин як нав бархурди нодуруст ба ин муассисаҳо аст, мегӯянд иддаи аз соҳибназарон, дар ҳоле ки дар коллеҷу литсеҳои касбӣ касбу ҳунар меомӯзанд ва мутахассис мешаванд. чаро чунин аст ва барои ин фаҳмишро аз байн бурдан чӣ бояд кард, дар барномаи навбатӣ ҳамин масъала баррасӣ мегардад. шаҳобиддин аз зумраи он ҳамсоҳбатонам аст ки мегӯяд, ҳангоми дар мактаби миёна таҳсил намуданаш ҳар вақте ки бетайёрӣ ба дарс меомад, баъзе муаллимон барояш мегуфтанд: ту намехонӣ, ҷоят ПТУ аст. аммо ӯ сарфаҳм намерафт, зеро дар тасаввуроташ ПТУҳо ҷойҳои хеле ваҳиманд. аммо баъдан фаҳмид, дар он ҷо касбҳои гуногун мегирифтанд. шаҳобиддин бо ҳазл мегӯяд, кош ягон коллеҷ ё литсеҳои касбӣ мехонд. масалан, агар касби кафшергариро меомӯхт, имрӯз шароиташ хеле хуб мешуд, зеро арзиши кори кафшергарон ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Русияву дигар кишварҳо хеле баланд аст. рости ада бародар свачкан Россия рафта будем, оилуки хуб мегирифтанд. дар як моҳ 120,000, 150,000 рубл. хай мо ки ихтисос надоштем, хеле камтар мегирифтем, даромадмо кам буд. ба мисли шаҳобиддин кам нестанд ҷавононе ки аз ин гуна ҳолат мегӯянд. хуршед ҳамсӯҳбати дигарам гуфт: роси гап, як вақт хостам дар лисеи касбӣ барои электрик шудан. ҳуҷҷат спорам, бачаҳо гуфтанд дар лисеи касбиам бахчӣ мешудем ва ҳамин дигар нахондам. муҳаммад Машарипов, хонандаи коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе, дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон гуфт: баъзан барои ман низ мегӯянд ки агар барои бухгалтер шудан дар донишгоҳ ё донишкада мехондӣ, беҳтар буд. аммо дар коллеҷ низ дарсҳо хубанд, шароит бад нест ва ман ба хоҳиши худам инҷо ҳуҷҷат супоридам. мақсад соза мақсад кониш баъдам аплай кардам. дарсо хуб ва дараҷаи оли дарс. дар ҳамин ҳол Холиқназар Азимов, муовини директори коллеҷи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон, дар суҳбат ба мо гуфт: мутаассифона дар баъзе аз мактабҳои миёна ҳамин ақида то ҳанӯз ҷой дорад ки коллеҷу литсеҳои касбӣ камаҳамиятанд, дар ҳоле ки дар ин муассисаҳо самтҳои илмиву истеҳсолиро меомӯзанд. факултаҳо ҳаст, кафедраҳо ҳаст, яъне маконе аст ки мутахассисро аз рӯи талаботи касбии ширкату корхона омода мекунанд. коллеҷҳо имрӯз ҷое ҳаст, маконе ҳаст ки мутахассисро ба дили завод гӯем, ба дили корхона тайёр мекунанд. мутахассиси асиле ки дар корхона, дар истеҳсолот синфи коргариро омода менамояд, волидайне ки фарзандони худро баъд аз хатми синфи нӯҳум ба коллеҷҳо мебиёранд, вақте ки дар ҳақиқат мебинанд ки кор дигар аст, тамоман идеяю ақидаҳое ки дар муассисаҳо буд, инҷо кор тамоман дигар аст. ба истеҳсолот пайваста ино кор мекунанд, таҷрибаомӯзӣ мераванд, мутахассис мешаванд, баъдан фикрашон дигар мешавад. раҳим номи рамзии роҳбари яке аз коргоҳҳои истеҳсолӣ аст ки мегӯяд, дар корхонаи ӯ 15 нафар кор мекунанд, 2 нафар дипломи олӣ доранд ва 5 нафар литсею коллеҷҳои касбиро хонданд. боқимонда диплом надоранд. аммо мегӯяд ҳамсӯҳбати мо, корхонаи ӯ хусусӣ аст ва дар низомномааш нест ки ҳатман бояд кормандони ӯ дипломдор бошанд. фарқ ҳамин аст ки кормандони маълумотдораш бо фарҳангтаранд.
کارشناسان میگویند باید مسئولین ساحه برای از بین بردن همین گونه اندیشه ها چاره های جدی اندیشند تا نافهمی در همین مسئله از بین رود. سبحان اشرف کارشناس ساحه معاون پیشین وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی تاجیکستان گفت فعلا در کارخانه و کارگاه های استحصال بیشتر متخصصان کالج ها و لیسه های کسبی ضرورند. به فرض مثال در دانشگاه کفشیرگری یا ساختمانچی عادی آماده نمی کنند. یکی بچه میدونم که پروگرامیست های زور هستن دیپلم ندارن ولی کارگر شده واسه میگیره دیپلم نپرسیده. من مثال میگم همین یک دو تا پروگرام کار میتونیم این وقتی شد تمام دیپلمش نمیپرسن. دیپلم فقط مثال مکتب ساحه تیب کارخانه دولتی مثال بعد خودی وزارت ها اداره دولتی حتما اکل طلبات مینیمالیش دیپلم صاحب سطح تحصیلات لازم است. لیکن برای کاردهنده استحصالات ملکه کسبی درست داشته باشد و دیپلمش هم نگاه نمیکند با شرطی که اگر مثال در یگان نظامنامه کارخانه آمده باشد که برای گلاون انجینیر شدن مثال تحصیلات عالی کسبی لازم است همین طلبات باشد اگر خیلی طلب میکنم با راهبری دانستن در کار اگر ملکات در کار است بنابراین ممکن اون با طلبات و مینیمالی و معلومات تحصیلات عالی کسبی لازم بکن. لیکن آخر ما یک تحقیقات گذاشتیم باور میکنیم 80% جاهای کاری ما عموما تحصیلات کسبی همین ابتدایی طلب میکنه پایینه. من به نزدیکی و حسابگیری اهالی بود سال 20 من دیده برآمدم نشان داشت همین خیلی قریب 75% آدمای شغلناک تحصیلات کسبیشون از لیسه کسبی تکنیکی پایان است. به نزدیک 8 دیدم همین تقریبا هم حساب کنید اگر همین 20% گوی تحصیلات عالی کسبی دارند آدمای شغلدار گروه بگوید 20% تحصیلات کسبی ابتدایی میانه کسبی دارند 60%ش وقتی میانه تمام کرده که تمام تحصیلات کسبی ندارند. به گفته اشرف در زمان اقتصادی بازرگانی برای استحصالگر ملکه و کاردانی ضرور است نه چیزی دیگر. به این خاطر به کالج ها و لیسه های کسبی نباید نگاه دیگر داشت. این است که رحمت الله کریم سخنگوی کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در صحبت با مؤلف برنامه گفت واقعا هم این مسئله تا اندازه تشویش آور است اما بعد تأسیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی در 1.5 سال آخر آنها برای از بین بردن این گونه اندیشه ها کارهای زیاد انجام دادند. یکی از هدفهای اساسی که همین شیارهای نولازم از بین بردن همین تأسیس کمیته بود که همین حقیقتا جناب ولی پیشنهاد کردن که کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تأسیس شود و واقعا جوانان هیچ کنن که در همون جای کسب است هنر است این یگان جای بچه خولیگان با جو مؤثر پیش میکردن همین چیزا را از بین بردن هدف تأسیس کمیته ما در همین دوره یک سال 1.5 سال فعالیتی که پورا ما فعالیت رو مثلا برآوردیم زیاده از 47 مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی را پورا از تعمیر جوری و با تجهیزات‌های معاصر تامین کردیم. اکثریت مؤسسه‌ای بودن که مثلا اختصاصی تیار می‌کردن که اما تجهیزاتی اما سوارکا می‌کردن در هم مؤسسه وجود نداشت. یعنی در حقیقتا صاحب کس بود نام اختصاصی که هم تجهیزات وجود نداشت در هم مؤسسه. ما کوشش کردیم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با دستگیری شریکان زیاده از 47 مؤسسه مثلا با تجهیزات و از تعمیر جوری اکثریتش مومی مؤسسه میشه که برطرف کردیم. اینا جناب ولی در روز دانش اعلام کرده بودن که 400 میلیون برای رشد ساحه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی برای 4 سال آینده دینا امضا شد. خوشبختانه الکی در 4 سال ما با نقشه گرفتیم که پورا مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی را با تجهیزات و اشیایی که در روند تعلیم استفاده میشد ما تامین کنیم و مؤسسه را پورا بعضش از نو میسازیم بعضا شهر نویود فیلال میسازیم. در تاجیکستان تحصیلات کسبی به چند زینه جدا می شود. تحصیلات ابتدایی کسبی این اساساً لیسه های کسبی، لیسه های کسبی تکنیکی، مرکز های کسب آموزی و غیره می باشند. تحصیلات میانه کسبی این کالج ها آموزشگاه های میانه مخصوص می باشند. کالج زینه میانه کسبی بعد از صنف 9 یا 11 با دیپلم میانه مخصوص.
طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات ابتدایی کسبی وظیفه این مؤسسه های نام برده آماده کردن کارگران کسبی، مثلا برقچی، کفشرگر، استای ساختمان، دوزنده، راننده، نصبچی، تجهیزات و دههای دیگر می باشند. بر اساس معلومات سالهای اخیر فعلا در تاجیکستان زیاده از 60 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت میکنند. سالهای اخیر قسم از آموزشگاه‌های کهنه یا PTO با لیسه‌های کسبی و مرکزهای کسب آموزی تبدیل داده شدند. هر سال هزاران نفر جوانان توسط این لیسه‌ها با کسب‌های عملی آماده می‌شوند. در همین جا به برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه می‌دهیم.